uyu munsi neza tuza twibagirwa ko ikipe ya APR Football Club yakuwemo ni United mu gikombe cy'amahoro muri kimwe cya kane cyangiza waze kubyibuka. Barabyibuka. Hanyuma uyu munsi wa ikipe ya APR Football Club dufite wenda tubijyamo neza cyane. Nuza kujya kureba ikipe ya APR Football Club ngiye bakunze ko izaba itandukanye cyane niyo wenda abantu bari kwitega umwaka utanavuga ko biri buze kuba bitanu kuko APR Football Club yagiye igira ikibazo kimwe cyo kuba ifite umutoza nka Thierry Foroge gupanga wenda mu kinyamupira dukunda kubivuga wenda abantu badukurikira barabizi hari ikintu bita 11 kibuje. Umutoza Thierry Foroge yagiye asa nkaho yivangira mu mitoreze ye ugasanga kugira 11 babanzamo ukunda kumugora. Yego. Ibyo bigatuma abafana b'ikipe ya APR Football Club bikoma cyane umutoza Thierry Foroge ngira ngo yibona amareaction bati Thierry Foroge nagende ati ntabwo tumushaka Thierry Foroge ari kutwicira equipe Thierry Foroge binibi abantu bigeraho no kubuyobozi bw'ikipe bukuru bw'ikipe ya APR Football Club buvuga ati abafana tubakumiriye gutanga ama interview bitewe n'umujinya bari batewe n'abafana ko abafana nyine urabizi batabonye itsinzi bagomba kwiramanta kuko n'uburenganzira bwabo. Birumvikana. Uyu munsi none ibyo bintu byagiye biba kuri Thierry Foroge byo kutamenya nyine 11 kibuje babanzamo byagiye bishyira uwo bita Thierry Foroge mu mazi abe bigatuma agenda anatakaza imikino imwe n'imwe itari ngombwa. Byaje no gutuma ikipe ya Rayon Sports haza kuzamo gape ntoya ariko ikipe ya Rayon Sports nayo igaragaza ko itari seritsindwa na Musanze ngira ngo urabyibuka. Biza gutuma ikinyuranyo cyongera kiyongera ariko ntekereza ko iyi kipe ya Rayon Sports itaza gutsindwa n'ikipe ya Musanze Football Club. Byari kuba ari ibindi shampiyona ntabwo twari kuba tuvuga ko harimo amanota 13 arenga. Yego. Uyu munsi none rero ku ikipe ya APR Football Club mu ijambo rimwe njye ntekereza ko uretse uyu Julien Chevalier uri kuvugwa nawe kinumva wagenda bavugwa wenda mukatora tubigarukeho. Yego. Binakurikije n'ikipe abafana b'ikipe ya APR bifuza kuba kuko ari equipe cya kuko degree no tuza kugendana neza ikipe ya APR Football Club. Yego. Gutwara igikombe cya shampiyona mu Rwanda yewe n'icyamahoro n'ishyoro n'ikindi icyo ari cyo cyose ntabwo biba ari inkuru. Ntabwo ari inkuru. Mugenzi wanjye ko cyo n'uburyo ujya ukunda kubivuga n'ubundi bamenyere n'ubundi ndi nk'icyayi banywa mu gitondo. Ahubwo abafana b'ikipe ya APR n'abakunzi bayo n'ikintu ubuyobozi bw'ikipe ya APR bushaka uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo APR Football Club iraza kwitute ku ruhando mpuzamahanga yaba imikino ya CAF Champions League yiwe na CAF Chen Cup. Yego. Ntekereza ko amarukitoma ari gukorwa n'ari kuvugwa. Yego. Uyu munsi none ntabwo APR ibuze ntabwo ifokasinze kuri shampiyona yo mu Rwanda cyangwa ku gikombe cyose cyo mu Rwanda. Iraza kugura igendeye kuri navuga ko ku mikino mpuzamahanga yaba CAF Confederation Cup even na Champions League. Yes. Uyu munsi none ko hari kuvuga Julien Chevalier. Yego. Hakavuga umukinnyi nka Kalisa Milton. Hakavuga Saido Ntibazonyiza. Yego. Hakavuga abakinnyi bandi b'abarundi babiri. Yego. N'uyu mukinnyi ukina ku ruhande rw'iburyo ukina mu ikipe ya ASEC Bimosa bamwita Tidiane Amende Diomande. Yego. Uyu munsi none ntabwo APR yavuga ngo biyozoro kwitoma ziramutse zikunze ntabwo yari bazaniye kuza gutwara shampiyona uko n'ubundi shampiyona APR yabikomeye yaba yoroheje shampiyona APR bigomba kwitwara n'itegeko n'ihame. None se uyu munsi ntabwo turi kwibaza tuti ikipe ya APR Football Club iraza gukora koko amarukitoma mazima koko ari buze kuyifasha gukomeza kwitwara neza no kugera ku nzozi zayo zo kuba yagera ku mikino yenda ya CAF Confederation Cup even na Champions League yaba itwaye shampiyona ko byo ari ubuca abana. None se nge ikibazo nakubaza wowe ureba ikipe ya APR FC niramuka abo bakinnyi n'umutoza bari kuvugwa bose iramutse bazanye
uyu mwaka ugiye kuza nicyo gihe cyo gusoza inzozi zayo zo kugera kure mu mikino nyafurika, cyangwa none byasaba kongera gutegereza wenda bakabanza bakanamenyerana? urakoze cyane, mbajije ikibazo cyiza. uyu munsi wa none mu ikipe ya PL Football Club, ngira ngo urabyibuka umwaka ushize yari ifite mu myaka nk'ibiri ishize, nyuma y'imyaka 10 reka dufata ngo kugira ngo baze kubyumva neza. Yego. ikipe ya PL Football Club yagiye kuri politike yo gukinisha abanyamahanga bigenze biti byari byaranze. Yego. iravuga iti reka dushyire politike y'abanyarwanda nabo bigaragaze. byagiye bitanga umusaruro, wenda abakinnyi bamwe na bamwe bagenda basohoka, ariko n'ubundi kugera kure muri ya marushanwa nyafurika, akenshi abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bakunze kurebera kuri ano makipe yacu y'abahape na Rayon Sport, APR birayigora. Yego. wagiye ubona kugira ngo APR ifate umwanzuro wo kuzana abanyamahanga umwaka washize, bakavuga bati tugiye kuzana abanyamahanga, politike tuyihindura nyuma y'imyaka 10. Yego. bwari ubusabe bw'abafana, ngira ngo urabyibuka n'abantu benshi, abasesenguzi, ibinyamakuru, abantu bose bavuga bati APR wahinduka ukazana ibi bintu wabibonye hehe? ibyo byagiye bivugwa, ngira ngo urabizi. Yego. APR making a decision nyuma y'imyaka 10 izana abakinnyi b'abanyamahanga. ariko degree tubwizanye kuri shampiyona yacu barikurikira. Yego. uyu munsi wa none APR yazanye abanyamahanga ba Pamwasongo ya Bemore, ba Victor Mbawamachuku Emeka, ba Tadio Ruwanga, ba Simon Benjamin, uyu wagiye mu defense wakinaga muri defense centrale, Simon Benjamin. Yego. ba Pavera Nzira. ntekereza ko abakinnyi bagize success ubu ngubu babanza mu kibuga mu ikipe ya PL Football Club n'abatucu tubongeraho Pirito. Yego, birumvikana. wababara. uyu munsi n'umufana w'ikipe ya PL akubwira ngo uwo bita Pamwasongo Amoro ari hehe? Yego. Victor Mboma ubona ko nawe asa nkaho kuvagira ikibazo cy'imvune yasubiye inyuma. Yasubiye inyuma bigaragara. Yego, urakoze cyane. uyu munsi hari ikindi nshaka kuvuga, iyo APR bahinduye politike, cyavuga ko ntabwo byagenze neza 100%. abantu bakavuga bati munishimire ko APR byuze nyuma y'imyaka 10 ihinduye politike ikagarura abanyamahanga mwifuje. ariko se ko tujya dukunda ko mu Rwanda abantu badukurikira umunsi wa none, APR mu kuzana abanyamahanga cyangwa abakinnyi ishyiramo ubushishozi bungana gute niba itibeshye ntiyabibeshywa? Yego. uyu munsi wa none niba ufite abo bakinnyi b'abanyamahanga, ngira ngo bakiza bwa mbere tuza kubyuka n'amateka, tuba tugomba kuganira n'umupira, tuba tugomba kuganira kugira ngo abantu baze kuryoherwa. Yego. APR ikiza abanyamahanga, ngira ngo babyibuka kuri Super Cup umukino wayo wa mbere yakinnye yazanye abanyamahanga. Yego. yatsinzwe n'ikipe ya Sport ibitego 3-0 muri Super Cup, urabyibuka abawujira bigaragaza. Ndabyibuka nk'ibyabaye ejo. urakoze cyane. uyu munsi wa none ntabwo byashimishije abafana, nubwo bavuze ngo bazanye abanyamahanga. baravuga bati APR zitwara gute muri shampiyona k'iz'abanyamahanga itsindwa na Rayon Sport, umukino wayo wa mbere w'abanyamahanga bahari nuko bataramenyera. Yego. shampiyona Fanzare ni ukuvuga ngo Fanzare APR yangarije Rayon Sport ubusa ku busa, babyibuke. Yego. Returu APR yatsinze Rayon. ko bimeze. Yego. ariko ni Rayon Sport yari imeze gute? kuko nabivuze haruguru, ni APR yagiye itiraguhinga muri shampiyona, ubu aya manota tuvuga ifite umunsi wa none ntabwo ari yakagombye kuba ifite. Yego. ni APR yagiye itsikira ku maherere ku buryo bigaragara ukibaza ikipe ya APR kubera iki itsikiye ahangaha. ariko nk'uko nabivuze byagiye biterwa n'umutoza yifuje, abantu bakavuga bati ni APR ifite abakinnyi babi, ni APR ifite umutoza mubi. ikibazo kiri, ariko nk'uko nkunda kubivuga abantu badukurikira barabizi, ikintu icyo ari cyo cyose ikibazo cyaba muri ekipe, umuntu wa mbere ugomba kwibazwa aba ari umutoza. Ni umutoza birumvikana. uyu munsi rero nibwo ikipe ya PL Football Club kugira ngo biravugwa ko igomba irimo iganira n'umutoza Julien Chevalier utoza Afrique, ngira ngo ibyo ntabwo ari inkuru. Yego. ahubwo uyu munsi none kubera iki kipe ya PL nyine ifashe decision yo kuzana umutoza wa Afrique Musa, umutoza wagejeje Afrique Musa muri 1/4 kirangiza muri CAF Champions League nyafurika. Yego. uyu munsi rero ngo turibaza tuti
APR Football Club iraza noneho gufokasinga niba hari abakinnyi igomba kongeramo, ese iraza gufata umwanzuro wo gutandukana n'abandi bakinnyi cyangwa iraza kongeramo abakinnyi bake mu bandi ifite kugira ngo byibuze gutwara shampiyona ntabwo ari inkuru no gutwara icyamahoro ntabwo ari inkuru, ahubwo mu mikino nyafurika niba umwaka ushize waragiye ufite abanyamahanga wazanye ugatsinda agaditika nabwo bigoranye, urabyibuka ibintu byabaye match ibanza abantu bagatungurwa. Umukino wa kabiri ugakurwamo n'ikipe ya Piramide igutsinze ibitego 6 match ibanza mu rugo ukanganya ubusa ku busa, ikarangira uko kuko n'abanyanya, ahubwo umunsi wa none APR yaza kuba makine gushishoza ku isoko ryo muri Afurika kugira ngo ize kubasha gutanga ibyishimo ku bafana bayo muri ya mikino nyafurika bayishinja ko itagira kure uyu mwaka bize gukunda. Ese koko biraza gukunda koko nibiza gukunda ko abakinnyi baraza kwitega ko bari buze gutanga umusaruro koko nk'uko bari kubyitega ako kanya direct. Tujye tumenya ko ekipi ikoze rukituma kandi kaza n'umutoza mushya, umutoza agira igihe cyo kwiga squad akamenya onde kibuje banjye ngomba kubanzamo nabahe, abakinnyi banjye beza nabahe, yego situwasiyo imeze gute. Ibyo nabyo abantu bagiye babyumva, abafana bagiye bareka gute bumva ko umusaruro ugomba kuboneka 100%. Ntabwo uri buze gukunda uno mupira my dear friends, ahubwo ko uyu munsi hano niba APR nikora amarukituma meza koko utazana n'umutoza mwiza, abafana bakwitega ko yahita yiyetegereza muri ayo marushanwa nyafurika y'abakafu yewe na Champions League. Yaza gukunda koko. nanjye nkunganiye rwose sinzi ko byahita bikunda wenda ngo tubone ngo isigera kure muri iyi mikino nyafurika, ariko nyine hari uburyo ikipe ikwereka ko ivuyemo yari yagerageje yendaga kugerayo, ariko kugenda ugakubitwa ibitego nka biriya uhita ugaragaza ko rwose uri ku rwego rwo hasi rwose. Wenda keretse izanye abakinnyi wenda bari ku rundi rwego, ariko rwose APR FC ikeneye nyine, njye mbona mu mbone yanjye mbona ikwiye kuvugururwa rwose. Muri bari abakinnyi barimo abamerita kubanza mu kibuga rwose ni bake cyane. Nyine ni cya kindi nkubwira nyine, urumva n'umutoza naza azamenya ngo Kavera Nzira agomba kubanza mu izamu, Ishimwe Christian bimeze bite, ari Claude na Christian ninde ugomba kubanzamo muri defense, ba Yunuso ba Kerema bose bahomborenga fitina, abantu bakubwira bati Shaibubu bimeze bite. Urumva uko kuntu nyine gupanga none wumve ngo nuko babashaka kongeramo abandi bakinnyi, kandi ntabwo apengera ngo abizi nazavuga ngo ntabwo tuzobona umunyamahanga uje kwicara. Yego, ariko umunsi none wenda Milton iramutse ikunze, ese ko nabonye Milton n'ubundi kuko nagiye mbigaruka ko Milton ntabwo ari umwe wa mbere twamenye. Umunsi biragoye kuba APR yazana Milton ngo wenda akina hagati mu kibuga ngo yicaze abo baruboneka cyangwa ba Shaibubu. Milton ukina muri Vipers yego ni kapiteni, ariko se Milton koko afite imbaraga zingana gute ku buryo azapusa APR akayifasha aho byayinaniye muri ya mikino nyafurika? Kuko gutwara shampiyona ntabwo ari inkuru bwitiwe, ntabwo ari inkuru shampiyona n'ubundi APR yamyitwara. APR FC rwose shampiyona kwitwara ni ibintu biyoroheye. Nanjye Milton Kalisa abantu benshi bari kumushidikanyaho bakavuga ati ni umukinnyi yashizemo, bandi bakavuga bati rwose nta kirimo kuza muri APR FC nawe yaza nk'abandi bose baje ntibagire ikintu bamara. Nawe nimba ari kubibona wenda ubona Milton Kalisa nta kintu kinini yafasha ikipe ya APR FC, sinzi mu mboni yawe uko ubibona rwose. Urakoze ariko wenda maye fununu gato ku muntu bita Kalisa Milton. Buriya wenda abantu badukurikira kuri Young Sport bumva ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi none Kalisa Milton nagiye mukurikira imikino ye kenshi cyane, dukora ama research abantu bajya babyitondera muri Vipers nuza kujya kureba ahantu akina, ni kapiteni yego, ariko yari umuntu nabaje mu Uganda naho ngata, ariko umuntu bita Kalisa Milton ubundi Kalisa Milton twamenye mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes. Kalisa Milton yatanze byinshi muri Vipers mu myaka ishize. Uyu munsi none Kalisa Milton ahagaze gute ku buryo aza mu ikipe nka APR ikomeye mu Rwanda abantu bubaha bemera banatinya? Yego, arambwira ati Kalisa Milton niba ari umuntu wasubiye inyuma niwe muntu wa mbere wasubiye inyuma. Yasubiye inyuma
none ukibaza aperi yazana Kalisa Milton umeze uko nguko uza kwicara utagira ibintu atanga yamaze kuba yashiramo n'imyaka iri biramujyana yego asigaye ku izina rikomeye ucyumva Kalisa Milton wumva ko koko ikipe arimo aba ari ikipe iryana ariko niba Milton asigaye ku izina urambwira ngo aperi muzanye n'ubundi nta musaruro ari gutanga cyangwa se atari Kalisa Milton twamenye yego urambwira aperi itabihiye se yabihiye rwose nanjye mbona yiriya Milton Kalisa rwose nibaramuka bayizanye wenda nta ureba imbere uburyo bimeze ariko rwose iki kwijanisha ubona ko nawe nta kintu kinini yagezeho ikipe ya PRFC iramutse muzanye rwose rwose ku murongo wa telefone ndabona ahise avaho ariko sinzi akabazo agize ariko tubararikira kuza gukurikira ikindi gice cya kabiri cy'iki kiganiro ubundi ibintu bigende neza cyane turabakunda twizere ko mwamaze gukanda subscribe ubwo turaza kumugarura mu kindi kiganiro cyacu kiri bukurikiraho mu gitegereze murakibona neza cyane turabakunda